Društveno odgovorno poslovanje kao i saradnja među kompanijama, države i civilnog sektora imaju značajan uticaj na kvalitet života građana, na tok evropskih integracija, konkurentnost Srbije i njene radne snage, ali i na smanjenje siromaštva i povećanje zaposlenosti. To također utiče i na naš potencijal da odgovorimo na sve veće izazove u okruženju u kojem poslujemo. Zaključci su četvrte konferencije o društveno odgovornom poslovanju koju je otvorio Frederic Wen, predsjednik izvršnog odbora Societe Generale banke i predsjednik foruma poslovnih lidera Srbije. The idea of CSR is still an idea to be developed in Serbia, but we are pleased to see that this idea is growing. And I know if you notice that recently some polls show that the Serbian people are expecting from the company to be more involved on this kind of, let's say, activity. It should become an activity for the company. In order to spread even more this idea within the public, this year, for the first time, BLF has made public the, let's say, total contribution, total efforts of the company member into the CSR field. It was the first time in Serbia. It's innovative, and I think it's a very good idea in order, once again, to spread largely this idea and to show, to encourage other companies to do the same. Frederic Wen, predsjednik izvršnog odbora Societe Generale banke Srbija, ponovo izabran za predsjednika upravnog odbora Saveta stranih investitora na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine. Reizabrani predsjednik Saveta, Frederic Wen, predstavio je tim koji će voditi udruženje naredne 2 godine i istakao da će Savet nastaviti da se zalaže za unapređenje poslovnog okruženja, bolje sprovođenje zakona i pojednostavljenje administrativnog okvira. On je naglasio da će, kako kaže, nova uprava odlučno raditi na sprovođenju preporuke Saveta kako bi unapredili uslove poslovanja i podigli konkurentnost srpskog tržišta.